kum ga jingpen kre ha kapor ba pelaj ya kadam umiam lane kalak banwan kapor ba gani gicika penlang hapung umiam kalak ban kelem nepra ha gano kapor namar ka jingsina ya kene kadam kalak palat ya ka hendrupu isnem nakaliang jong ka Meghalaya Power Generation Corporation Limited ha ka jingi tirlang bat ka District Disaster Management Authority jong Ripoy District kila penlong da ka pre-monsoon mock drill on dam safety ha ka bala sedang shua ya ka jingpen pa siren napo ka jingking dam haswa ban pelat ya ka nagani ka dam bat hadin kata nagaliang katanat MPGCL kila pelat ya ka nagati ka dam bat hakapor ba pelat ya ka kandon ru ka jingsya kata kisnong gi bakentup ya kisnong dan arka bat kisnong gi marjan bat lese ladadon ki ba mensau hakapor ba pelat ya ka nega nagani ka dam bat kindon ru ki ngam jelob nagaliang katanat disaster katanat pulit ki kali penlibding ki doktor lembat kiwe kinwan marmar ban ai jingiram bat sumar hakapor bawan gete ki jinglang shop hakani ke pre-monsoon mock drill on dam safety lawan bani simbentalang nadu ki nongsong shnong jong ka dan arka bat ki shnong ki bamarjan haga jingidon lang jong ka additional deputy commissioner ka district ribhoy ka badairu ka CEO ka DDMA ka kongbala kan tiurani u district disaster management officer uba Jonathan Mautho u directorate jong ka home guards and civil defense uba PH Shella u superintendent engineer jong ka MPGCL uba CW Pariat u director generation MEPGCL Shillong uba K Tangkiu ka BDO jong ka Boy Rumbong Sinar di blog ka Dr. Remika Talang lembat ki he sarkar nagi tenat sarkar ba per jong ka district habayo bani kren bar uba K Tangkiu uba di director generation MEPGCL Shillong ulong bak jingpenlong ya kene mock drill kadai bakong san bha ba ketika dam umiam ke balasina nadu sniam syejar kendai spa 100% kala dai ke por ban penlong ye kum kene mock drill halor ke dam safety kenang bagi pai ba kinlong ki balapen kre namar ke tei ke dam kedai ke bala shushna ban den ye ke ban penio boarding sing pai ba bat tip ba ke tei ke dam kala ban pra hakano kono ke por Halo Kong, saya mau katanya kalau water level sini kalau jam koi ci 215 maka inflow kalau high lah, jadi mereka continue kan mereka inflow pun ni mereka pun kita AMD tinggi lah hampan sedikit loh, jadi kesukaan lah ini teman air suction ni juga man nilai sedikit. Oke, tak apa. Maximum instruction. Ông ta. Ini kok saya kan dakum. Oh, tuh kirim sama. Lihat kayu. dah Là do lưu chắc là cái lưu có nhiều phần chân bạn cái này của bạn nữa. Vâng. Oh, okey lah yuk clearance. Okey tongin kumpak saya nak mentah dan hadin tu insa habis. Okey tak. Mana kumpak nak saya. Anak tak.
Apa? Right side, right side. Go that side, go that side. Ini, one. Shim. Saya mah masak ayam mah. Kaki ka tu? Oh, dah kaki kita ni sini. Rasta sah ni sih. Tangkalan deh. Si. Si tak ada tu balik. Tengok siap. Siap. Ya, mana? The main objective ko mengitip hi kini kadam kalau ada kadam kepala Commission Rule 1965. As part of the mandate berkupi naka Ministry of Jal Shakti naka CA idan kaman conduct ya ka mock drill pre-monsoon hamtam ay madi halor jong kadam safety. On that context tidak perlu ini mock drill hakaba ka scenario kalong wengi doni kini ka control flood release from the dam. As per the guideline, we follow guideline for release of the water from the main dam ketika dam Hongtei for Umiam. Di ketika dam Hongtei hi kami sutu ketika artificial lake ya kaba misturi ko for power generation. But at the same time lu ketika structure kami control the flood. When there is a flood, we control it for the release downstream kanundan tan ka damage. That is where we put the structures in that control manner for releasing of water. Kata kadai ke. Kenika mokrel kabangile mentapat kabangi pin involved lang ya borok ki stakeholders. Kaba ningkong ni kumki dam owners kita ka responsibility but penong aware ya ki all the stakeholders control ya ki snong ki thau ki downstream ya ki dam. As of now hi kabangi kumka department kita pun create ya emergency action plan na kabta ka dampre ya kabangin sedang yo bande ringkat dan beijing trail ringkat ka di ame bagi other departments ya mentahi ni dan create kini ka mokner tang halor jong kani ka control
flood release na ketika dam hak bang layo menta nadu ke khamtam menta kesengi hak bang lai kajing sedang jika ni kemokdul ke sedang nanti napo dam hak bang ai ka siren chua ke notice bahkan sadon kata kajing pelaj hadin berkaladan kajing slap hak upstream hak bang layo ika permission naga competent authority ban release ya ka di accordingly ngelapen pa ya ketika warning ke siren nang tina po main dam di sikenta show ban release ya ko di accordingly ka jing release ya ko ru kalau in control mana kat kun ke jing kai ta bawan kumno ke inflow kawan di kumno ka outflow ngin pelan kanang kanuntan kanu ke jing ta ya kini ki downstream structures dan ki nu ke badan hang tu ajan wa di halo jo kata pat ngihap hi ban intimate lingba kini ki bon ki lat kumka kuwe ke lingba ku WhatsApp group ke bangidon ikilang ba snong haki downstream baro ni penpau ya kata kajing pentip jongi lingba ke WhatsApp secondly ni pentip ke department ki badai shani kumnu bakini thu alam ni kini ki snong ki thau bakandon kata kajing pelakum kanang baki breu kin tur shawa yo kadon kono kajing jai kita ki breu di halo jo kata apa pendangilan template kunta di kini snong hang ni apa dan kategori ke center ke bagi identify kunta snong ke ba ningkong kunta ya ka impact hadir bagi release ya ka nang tai di hang ni pat keladon khai ba khai take set up ha ka baladon ka jing trailang na ka DDMA ha keladon pun ki team ki response pat ya ka incident ka bagi ya create kunta ni mo yo kunta